Atau fatilo Samoa Entertainment TV fa ngone po mai asunga lue usimel fa fonga ya tamua ole nei po ya fo. Moto tolo le aso suli mo au kusol mta upotiu malumatua le na vala au fam snonga ile aso forele nei ina watalo sanga le tutangi le avea tu si samanio ala to moli mau. Ole si tu o moli mau e au fiaila au le mali to le watea fosi schmet mol failo tu si awau. Ale fasu tua ile tua Samoa yo tasi o lo malanga I fafo to fo I mai le aso sa nei matal sanga I lolo ya tiu malwe fa ale au nga la to molianga le so lua lima le wotu ya ilbala ngol tal sanga e fa ale au nga molianga pe talia pe fa awa wa lol fa amsnonga e tasi la vale au ngol malanga ale banga fa up fa fa to ile tua Samoa o tasi po le fas I America ma New Zealand va stalwai malvans nei o le whaaftai, e pe ona momoli ma taita ia le taita fono le whaas le sunga la auli le mali toa le watea pula tai vao, fosi schmet malana au malanga. Momoli le nganga whaaftai tele, I pa ia ma le mamalu o Samoa, ona o la au tau tatalo au tau awa mea, whai ngā pālota na umanei. Samoa le uputau tino le itu lafo ia, e le atua le tātou malanga. Na matua o ingutu o tunga mau e la matia o le ola. Ngutu o tunga mau fe ese ingo fa la lave ta tau te leto e mana mia. Ai sa mai pe le au fa ma fana o leli. Malana ta iala na mai e sa ili lalo malo. Ta ia lalo pele ia sa sa mani ma tatou fesili I fo fonga o le tua. Ina ia maua pe ale file I mua o le tunu. Lei se isi mea na mātou te talo ia Samoa o le pule nai o tau ao. Ai a mai lau tau whātou tuanga. Whao ngā o mātou tangata whatau wa. E tau ave le tunu. O le tunu e pele ia tātou uma. O feo le lalo langi e te fio iai ma e lalai, e su e pea lo ua feafe, ma e tatalo I le tapo inga, to lo tapo I mai. O le ala lea o le mātou savali. Na ona mātou o mai lava se ia feane a feifo, I le tapo inga mau, ale au whainga luenga to tofi e le atua. Sa au to ula li ulaha, mautou pōle whala I le atua, ina ia manuia whaiva ul whātua tua I le tua Samoa o tasi. Whaftai atu le pa ia o Samoa I ona tulanga whalupe. Tupu mae, tamali in whai launga whale tua matausi, sa o ao matamaita I e o ia tātou whanau pele. O le tatalo sa tu upea I le tua lea tua alofa, ia e whaasino mai le mea te tau na whai. Awane I whai o mātou loto, ai whai lo fina malu. Ai fia whai mea sili mo le tunu. O whea na whai iai mea umana tutupu. Ana le fina ngalo le tua e tu lai le aingo le whatu tua I le tua Samoa o tasi. E le taunu. Le maluta we e o Samoa e leise isi mea. Na ole o mai mo mori atu le nganga whaaftai ma le whaamalo I loto pa ia, ma loto ma malu maulunga. Ono la o tau tau tua ai tau malele, ma la o tau lango whai pea. I nei tau sanga uma ua ono su tau sanga mon tupul tato tutotati. A o tua atu, I lau tau sa iri ngā malo talun tato wala, e le lilo, e le lanu. Samoa Money Transfer, Western Union, Samoa Finance, MoneyGram, ma mea uma o loo tua iai mātou o loo no nofo I whanua. Aisea, e pele ia o tau o tātou ainga, pele ia o tau tātou atunu, ma la o tau tau tua whai pia I te tonu anu umawhionga. O loo I New Zealand le taimi nei? Le au malanga ale whātua tua I le tua Samoa o tasi.
Ua whamangalo ma lea i se whasalanga o whaia i le atali i sulfitu tausanga lea na mua i se vanga o le pamukesi sa napul masino Februari o tausanga nei. Ai whaamaumau i le nā taimina o i le atali i lea maona tawai ngai utu mailfang pa upeni sini pamu ta uelunga. Ai na ta alo ale atali i le afikesi le taimi a o utu na lato whang pau. Ma apo i atuai le fangu so solo atuai i masini o le pamukesi. Malu se vavea i le ta vale lea mai le pamu. I whaamaumau lava ia o le atali e no foi le ai ngolon tina. Talu mai le lua fesfulu valu i si umu. Ai ona matua. E no foi Australia. O lo whamawina foi o le whato esenga na alu i le ai ngai ana le pamukesi sa atalia. O le taimi mwambua lea wa moli ai le atali i soli tu la fono e peon whamawina e le whamasino Justice Tuwala Warren. Mai o lo o iai le whamamoe e toi fia foi Australia e wha uma na o onga. Ai o lo whamawina foi le onga wa afianga o le pamu tūlanga tau tupe ono le wha le tonu na tupu. Toe alu ese vave pena o ese ali ia ai le ifsosoani ina uamu. O le aitu ainga o soli ngā tu la fono e o atulon whaasalanga le sulfata usanga le whalpuipui e pe on whaamawina le whaamsino pe tai. Il folsanga alo ia o tu ina atu i luma o le whaamsinonga pe a whai e whaamaunia soli ngā tu la fono o le a afia ai le lumana i alu luma o le nei atali ma le toi fo ia i Australia e whauma i ana o onga le universite. Mataunu waili whaamsino Justice Tuwala Warren i lana whai unga e whaalea ngā ina le whaasalanga ma le molianga. O silia le lua sa lau tau sanga talu na whaavaile ka le sia la mo sa po le London Missionary Society le lalulangi. Pe taina mulmuliane suia le ingoa la mo sa ile e whakasa e ka le sia whaapotoa Kirsiano Samoa. O le sa asau nei lua sultasio au kurso e whaamna tuai le se lau tolu sfulu tau sanga talu na whaavaile malu le whakasa ia pia. E le o toi tele ni maota po ni malu tuai wo o isa se lau tau sanga pesi le o tufoi o lo o totoi lu tātua tunu. Ua se tasi le nao tūlanga māta ina le malu le whakasa ia pia malana lotu. Le e whaia le solua tasi o au kursolua o lua. E whaailo ngai, le se lau tolu sfulto sango le malu ia pia le ua fausi ai. I talane le whale tele o le e whakasa le Ioane Viliamu. E lasi tala whaasolopito le malu le taimane o le vasa lau. O lana whaafenga inga o lo o iei nei i whaamaunga. E yele so tanga vala lata mal whaafenga inga Reverend ne maia mal whaltua ya noema. O le uruai whaafenga inga i le malu na iai. Ta rofa lava. O te mana tua ina na vale ai ama sisi o toro pot ina elelo ina tangata le ne tala. O tua lua teo Solomona paedua ne maia. Ua leo na o malangatu ka o saungi la ma o fai ua mea o te saungi o te aduat e whalau lave wa avesi o te orua le whalimai ia o lea o alaina pongaina o lea ma moli atu o rofa anga o le pāwho ni le mena o fia whaatasi atu ai ma a mea o te mana tua pēa oe masaro to o oe nā te soifua mai te sida fia le te ngata le nei o te oa o awale nei o le kuen tora me maia ke o vairua manoepa koe pawa nei o leo ke whapotoa uma lava kuen tora a ne maia manoepa ai koe pawa nei o lea la whanoa noa lava le mawhau e so ia no le pule lava le tua o le moa fo le maa rosi te maa o lea wale o atuai tau ina ia manuia ne God bless you all in the name of Jesus Christ our Lord. Amen. To fase, to fatu mamea. I whaamaunga, na amata fausia mai i le aso tolu tasi au kurso tasi valu i valua, e umusa i le ono tau sanga mulmuliane le aso valu o me tasi valu i valu. Ma whaamana tuai i le falesa i le nā taimi, le atoanga o le selau tau sanga o le la mosa i le lalulangi. O le isi vaenga tāua e mana tuai pea le malu lea, o le e whakasa o apia. O lo whaamalu ai to e ngau le tino maliu o le ulua misionare, Ioane Viliamu. E ui ina le maliu i Samoa pe tai o lana whaatala li leinga o Samoa. Le isi mafua anga o le alua iai o lona ta oto i le malu le whakasa o apia. Ma lona maa whaamanatu o lo o lumama o ta iai.
Wa silia le fitu au ngā tūpulanga o alo mawhanau o tama whanau le whakasa, talu o na whaavae ia pia. O le luai whiangainga Reverend e mai amal faltua ia noema. I le asolua iwa o Novema ta sivaluvalu lima e o le sfrutasi o Juni ta sivaluvalu iwa. So o ai mal whaafengainga ia Solomona mal fantua ia Sene tima e Sene, mai le ta sivaluvalu iwa le ta siva ta sivalu. Whaafengainga Reverend Powesi mal faltua ia Siwila Powesi, i le ta siva ta sivalu le ta siva whalua. So o mai mal whaafengainga Reverend ta Penny o elu le ta siva whaafaa. So o ai mal whaafengainga Reverend Faulalo, mal faltua ia lia i sanga poltele ta siva lima valu i le ta siva valulua. Reverend Ngalwe Faa, ma so le tala a seta o le ta siva valutolu le ta siva ivaono. Reverend Utufua, mal faltua ia ta ia opona seri ta siva iva valu i lua fesfuluiva. Mfa solo mai ai le taiminei le sungal whaafengainga ia la tu, mal faltua ia lotu la ta iolo o iai nei. O le sa nei lua tasi o aukuso e whaamanatu ai le atoanga o le salau tolu sfulto sang o le malu malu, ua o se lotu tausi whaaftai, a le fio anga wapia. Lau Samoa Entertainment TV mai pia mana tamua le whae ungol nei vai asos wha poponga le vai aso fau le alofo le atua, a wha soifua ia.